dia itu agak-agak ya sidakat dia naparewa ipo Allah Ta'ala naparewa mana saya ramping makanya situ kan kalabe ramalang itu ia tuh ya sange tau bertakwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Itu jadi alladzina yunfikuna fis sarra'i tahu angkai masih dakangi waramparanna dalam keadaan renggang istilahnya dalam keadaan tahu macagena waddarai dalam keadaan sempit tahu macawe boleh surga mabela boleh neraka tahu napuji pun Allah Ta'ala si malaikana ipuji pada narupa tahu ia perlu sampai kangi emak kada ia patu nama dari tembus pak dongang ekode naga pak kuraga. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki nasabab pamase nani akamase kue topa pangin rega maraja nasabari angkaki laksanakan si disempajang nareko lagi ranking ya rega nareko layalingi urutan kami namatan reni lainna dega gadapi sampaja subuh jadi ya ko pakasiwiang sampaja perlu ko i ranking keutamaan na dega gasampaja dapi isampaja subuh nasaba pada menemu tu sini nasampajangnya angka mana keistimewaan tapi ia kotomak bicara keistimewaan rilalan nasampajangnya naga dapi isampaja subuh nasaba maka dari nabita nani gini kita melaksanakan sholat subuh berjamaah padai narekomoto isiwan di bujuru maka siwiang riolona Allah Ta'ala. Jadi itu barakat nasampaja subuh. Ya tahu na tu pas sabarang nama rejing na jama tay sampaja subuh kecuali orang yang betul-betul beriman. Jadi ya na nauleni tahu mas sampaja subuh bere jama aku masigi ijami ni ya tu maka datau makanja tepat na ya tu. Jadi aku mikir runtuh itu makanja-kanja tepat na lodi aku masih aku subuh. Iya aku sampai jalur tu deto istilahnya dena pada ujian nah sebab iya rositongan na oko agama apa dua agak-agak mencajit tantangan nomor sidi syaitan nomor dua napasu ya dua tantangan tadi napasu si bawa syaitan cuma ia ruidi marepa tuli isalah kasetani ya sangin nareko to cakar dulu dan tu komani to makada setas ya iya padahal tania jadi nasaba setangnya matoje rosala pa alena dena pita iya jadi dena pita jadi tuli salah kangiro cede-cede tu matuk to matin tu ditobaka da setas sije iya padahal ia ko ikaji bi marilalam agama menurut patarona dua telu tau pandritata
maka da dena ya mana naya tu te ko me matin ro setan deh nasabah namo malaika kong kay hadere membasa to kitu matin ro bahkan menurut 2-3 penjelasan atau pandrite pure ulolongang maka da justru ya tu malaika megai na malah ndak na pengaruhi keadaannya untuk matinro nasaba na pengaruhi atin ta coba ni gare ke kawattu na to mabassa matinro nomor dia ko to mangaji madari napai jual lampa sili beliwan ni barisi na maka na barisi ya se na gajo na barisi dia bagai ko to mangaji aja tak ada setan tania tidak selamanya na to pura nama jenne tu dena tu nama lada macabe tu setan pada mia tu kok bangi nang kahades na nabi ta maka ya kok bangi teh na liwa belane tu setan talita maka bela itu ni nang kata uban tu li cakar dubo kelala masige na ko na jetila masige tanya tu maka da setan ina tu maka da termasuk tu pengaruh malaikat yang kedua ke gawat tu nama dari ke cakar dia ko to masik kiri maka madari pacan ne bilang pilang kita patak den dak bawa tak den dak pitu matuk maka deh matin rokaah kemudian yang ketiga ke gawat tu ko mak juma itawe nain rek na pakato bay o kumimbarai na deje samana je la tu di melo si kapijak mata itu tu cinampak laba ni maka dia tu pandrite ternyata tu setan tu nasaba tu malaikat pamasewe nain rek na pakato ba kumimbarai tamatoni tu ale na si pulung ko masigi ko to mangaji mak depe tu tu malaikat tu ampai ianjurkan ikoto mangaji ipalas sui sadah aja nalalengati ipalas sui sadah ikoto mangaji iyan namona reko ko kilala masigi mangaji nang katau masam paja sunna aja nataladai tapas sau-sau ni ikoto mangaji paam kasih di sahaba matangangi masam pajang alena pangulut tahali pa Umar oko masigi natako angka ya sahabat mangaji maraja sadana tak ganggu ru pangulut Khalifah Umar isan napura masam paja le na pangulut Khalifah Umar tapalomat dape ko si dapena de namparang inatana ini maka da tau pule kega ko nyiro na padangiro nasa tau pule kega ko nasa we mabela kasi poleku mabela nasa poleku dewo ko kampung monra to mabela ka napa ko ka lo masam pajang aga nasa Khalifah Umar nalai dece mo tau pole mabela pa iya kene tau pole macawe koko prono bapi betul kan na purano lau kanna na sabak mage de gaga tau ko paganggu ko masige maka tu pada bate mangaji jadi mangaji jadi na ro nakada tau pandrite dasar ye roba akatannya maka iya ko to kuilala masige mangaji nareko mas semangkai teh mas sempajang aja na nilada sadar betul kan nama sumo sadar tapi aja nama lada nasabari na tak ganggu ya rote ko si depeta jadi role na pangulut tahu marci di to katanya ngero maka de kong katau leleng iri tadi na pada bateta makasih yang aja tepat to maka da salah ye tatana ini jolo jadi roli Pak Umar kene Roma kada langsung ni akar maje nang katau maka ruka mangaji na waktu masam pajasuna tahu jadi laita nai maka da tau pole kenro ko napa maka da pole mabela berarti ni sagumar de na pahangi makiro jadi itu kong aga-aga na jama tahu aja mau tapai pasalah gitu bahkan 2-3 aga-aga kilalan agama Pak biasa kau runtuk maka dak iya na papangewangi tahu jadi 2-3 aga angka aga nasurongan nabita kemudian tu matu engka tahu nalak nak nabita padahal pada miro jam-jamang jadi tapi ya ko ikaji lebih marilalo si runtuk mo maka do makui yang pai naten nabita
Para termasuk tu masyarakat kubur biasa natian Nabi tak. Biasa natian. Awal-awal Islam itu natian Nabi tak tolong masyarakat kubur. Apa riolo pana riolo ya tu masyarakat kubur riolo pana riolo. Betul ngana iya Nabi tanya apa Nabi tak masyarakat kubur. Memang ni tahu masyarakat kubur ni. Jadi dari dulu itu namoji itu Yahudi masyarakat kubur tu. Nasyara itu tomatera. Pada mata idiro masyarakat cuma lelami batena masyarakat lo miki buru milau asalamakan ngoko tomatewe itu ejenang kagaga lo ni lau milau sogira lo niki buru lo ki buru jadi tomaton na kosogi na mate ye na ro ni lau le na kada ye na ro di pale rogaga lo ki buru masyarakat buru ni te nabitta makaleleng Pak Lomi mengilang-ilau koki buru ya ko malasa inasa ni nene na lasaiwi itu iya na malasa pakoro natengi na bitta jolo maksisan na maita makanja ni pahan na tayo makada ya ro masyarakat buru Lomi pe milau dongengi tau matewe nasurongan ni na bitta batuna na pahan na tawe. Jadi yang katu tahu Pak mat yang isi dia jama-jama nasabak mega miah kasolangan nanya di Cina. Jadi maka dah iya kok jokai salah pahangi melo jolo ipa pahangi. Iya gagai berlaku sitongan naletuk makokoi. Berlaku. Cuma ya bita makoko atau dena nasyaraku buruk. Dena apa artinya ya bina loki buruk kong katau mate. Padahal sitongan na tu ya tu asyara kuburu sunnah. Apa iya Nabi tak kau mak bicara asyara kuburu. Ina puang Allah Ta'ala memang tu hasuroi. Iya. Perintah na puang Allah Ta'ala. Maka daki pada mui ya naru biasa. Maka dah pada mui kau tu pura masam pajan nekiri ngapate ha. Nah dek tu gabi dana pak kirim atau toloki buru pak kirim atau maka dah meniru urutan. Penjelasan hak desa ero maka iya kene latu iko pada-padamu iko pak dongang ngoko ko tu pura masam paja ngoko itu pura masam paja ngoko boleh pada-padamu pak dongang itu lo masigi nah dena ni suruh nabi talo masyarakat kubur kene pada-padamu ke kalau biasa pak kiringan pak dongang nabi tanah ini ya se pihak bagi pek ni suruh lo masyarakat kubur nabi ta itu sunnah kemudian mana saja itu narampi ukwilalanna dua telu penjelasan hadis maika hadis maka dia itu tau matewe Pak makita jadi aku tau mak bicara tau mate itu dia nama bela poluk ko tu tau batin roh ko tu ngelong mala kali barakat dia nama bela poluk ko tau batin roh yana tu nak kada nabita an-naumu akhul maut yaitu matin roy masilas surang masilas surang si bawa amat yang jadi demi nak kada nabi pada tapi maka dari masilas surang na ya kong kagaga masilas surang angka abena tu dia nama bela demi nak kada nabi tu tau matin roy pada tau matewe de nasabaya tau mati roy mewa mau main enggak ya tau mati dena kan makiro aga desa rulau sapa-sapa hak desa na napalau ita kala iya na masuk nabi ta coba gare iya idiko tolong masyarakat kubur tu angka 2 telu agak-agak mestinya ipigau deni pigau nasabak keadaan atau ki buruk taga makwah kega termasuk ya rumah buka sandala ai meraji-raji nasabak maya gadorin nak buruk tadi ni padahal sunnah kan perintahna ro nabi ta ihla na lega pecurang sandala magai nasabak pada tu ko tolo siarai bitau tu ya ko to memenre bolana aja ta sandala Kumi kita mau bola nak mako agar
Iya nang kata utama bola na tayo nasandala atau maka da tahu pajujan ay. Maya nang sandala. Kemudian agak lebih riolo nasuri Nabi tama beresallam. Assalamu alayka ya ahlal kubur. Itu nama ko matuto je ko tahu tu lai siarai tama beresallam matuto. Satu ko tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tahu tu beresallam ya miro nak tahu mate tahu maka assalamu alayka ya ahlal kubur. Na dena mungkin lagi pau ya tu beresallam ko dia na bali. Ya dah. Jadi maka dia tahu pandrite ko bahasa kasarak lah. Maka dah tahu bele me ya tu ko beresallam na nisan ni maka dia ni bali na pau ngopi. Jadi ya tu tahu mate mape bali demi ni ang kalinga. Iya, demi ni ang kalinga. Ia kena tangkalinga itu ana liwat rona. Iya, tapi dalam ide cede na bali pak kena na bali nule lari wi. Iya. Jadi ia kata makada assalamu alayka ya ahlal kubur. Biasa rupa ngulut ta Umar si bawai Nabi ta apa ia tu ko sahabat na Nabi ta. Ia Abu Bakar menggunakan kalbunya lebih dominangi atina naya akalnya. Ya to si pangulut ta Umar tu lebih dominangi akalnya memahami agama. Iya, jadi si salah tu. Iya ko to melo maka magi nang berbeda ya sahabat. Ang kami to makwa tu. Mak beresal lang Nabi ta ko kibur aga nasang ahli pa Umar nang kalinga gaji ya Rasulullah. Ina ro napa? Akala nang kalinga gaji. Nasabak maka di nakali-kali na moje ridi ko to melo pikiri ki maka da ko makwami dodon na sadai we bate we mak beresal lang na makolon na kiburu na nang kalinga te ko capat. Itu jadi tapi makin Nabi teh Umar lebih matara ni perengkalingan atau matewe ni tu. Ya na tu nang kahadesa pawi maga taran na perengkalingan atau matewe ang kahadesa bicara. 40 jongka na ajewe na salain na onro palamungan na taumatewe nang kalinga mo patau matewe tu di palak kajena. Coba angka gatau kira-kira pak ko 40 ni jongka na salaiki ko na yang kalinga mo palak kajena mo ni nakasi ye ronon roye na dano ni ko kasi. Ia ko samme na irenre mo palak kajena di mana kalinga na tania samme kasi kasi mo ko Makkah Madinah. Nama kana Nabi ta 40 jongkana ajewe na iya ko aje na rae na makalampe na si dia meter cica na jongkari na patap berarti meloro 40 meter ya nangka tau nang kalingo ni pala sadala pala kajena te ko 40 meter belana ina tau makanja tau ngapareng kalingan na itu ko tau tu mo tapi iya ro ko tau mate na sa Nabi ta 40 jongkanya tu nang kalinga mo pa berarti liwa itaran na pareng kalingan na tau mate na iya tau tu cewek di kanjana ya ko hadesa pak ne pasi pulung mo tasi dia masalah tata iris sama kada makui rahasianya gagai iya tu ampe ko toloki bure dia tu nawat di toka pau-pau maka dan oh ya seke patau biasa itu nang kalinga tu itu aja dia nawat dingi pau jate tu pada ko to mak dia nawat dingi pau kekurangan na sabak sitongan na tu tau matebe nang kalinga nang kalinga iya to na je tumpe podangi kala aja je tamaseke pak idi tu je tu nonroi apa ya tu tamaseke de ga ya ko mate de ga tau teri paling sikat di mete kala laba ni tau pakat di na tu iya de ga jiji aja tamaseke iya tu te ko mabasai naliwa ibasana te na mate tak ka jannat tu tau angkat melari tati we mata nate kada we tau pakasi besana laba itau kanjai maka tu yo buku masih ke itau we makan toga tu tau kedi iya mate sia tu na 50 tahun ni mate na nalote masyarakat kuburu na runtu ibatu kiburu na nabace sana makalendo upa kedi patau biasa batu na tu dega aga buru buku-buku itu lirampe mopi iya makan aja tamaseke aja abas sakit apa tu tahu seke namo tahu seke cacatoi iya jadi abas sakit nah sebab tu tahu mabasai tahu macawe boleh surga mabela boleh neraka tahu na puji pongalata si malaikana ipuji pada narupa tahu iya tahu mabasai napa ni
iya ko mabasay itu tahu Pak Bu. Dia itu aga-aga ya sedekah dia naparewa ipo ngalata naparewa. Mana saya ramping. Makanya situ kan nakalabe ramalang itu iya tuh ya sange tau bertakwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Itu jadi alladzina yunfikuna fis sarra'i tahu angkai masih dakangi waramparana dalam keadaan renggang, istilahnya dalam keadaan tahu macagena waddarrai dalam keadaan sempit iya ko angka aga-aga masagena duit atau masih dakka biasa tapi yang tahu macipi duitnya nasi dakka ai namole na nareke dia namegan nasi dakka sisang angka kataw makor makura-kura pa iya mitu mega ko mega idina nasag kamo dia la cek de magi nang kataw pandri ta makre ya ko cek de sisam manidui mo aya si dakka sisan ni tapi ya di lu lerot paha kali-kali na maka dia galalan na itu ko cek de manidi nya si dakka capu sisan dia tu makku ye perlu ku papahagi jadi nasaba dua telu mau tahu pandri ta pura tangai angkat tau sahabat iya kotomelo maka terniko keyakinan sinin na pak dongan na nabi iya panaturun langsung patulun na po Allah Ta'ala kode nagaga pakuraga tau dinona nasaba mak buat sewa ni tepat lah ite garek wattunna ilallung Nabi Musa o ko Firaun iya ko lari la yolo tasi labui iya ko rewa ilo monri tentara masak bui monri na aga ni pigo ko makiro to lupa no tasi matetoy to reo mamusu matetoy apa lega lalan na tuo dena kan nak siratu tau ilalung na pemasak butau lalung ina daga na mo igele mi mateto itu jadi lupa ila yolo tasi makalu dena gaga pak kira-kira tau lino koroto aga mempigau na dena gaga mak bos sewa ni tapai lo ripong Allah Ta'ala manghilau do langsung le suruh makada bampang tongkak mo Musa na de gaga hubungan na pak tongkak na tapu we tasi gaga apa ya kini tongkat Nabi Musa angkamu pinadena nalaku pa proyek pak ya bampamnya bangun ko jambatan aja ko saloin aja si jambatan itu dega jadi maka dia to pandrita iya pana buat sesuatu tepak musibawa dan doa ngamulo ripong Allah Ta'ala ko dia meto naga mo ketani apa engkau milau dongi putalenga dale nang kamu padi okore kaninge 200 juta na tu 5 kali mo piko de gaga duit na lenga po nang kamu paje rudu iku enggak makiro pada miko kadio ko kantonge mo pa 200 sa bukan ato apa wakale maliwasa gin ato milau do ato toliaki mo pi ang kamu padi yon rima pasandre karai ang kamu padi ku 200 sa puna na mo adu gas so de to pa maliwasa ke jadi de nak boso tapi ya ko de na gaga duit dek to naga keluar ke buat dipatolo aga ni pigau oi makanja ni tu don den betul kan nama bos sebu ni tempat nak kali di to ngam itu puang den naga ke buat denong ngi makwa ni ro tau pandai tai na reko na pasang makala iya ko cek dek lak dak mani duimu asida kasih sang me ko pake de na ganna beresi sanyo ko puang Allah Ta'ala patolai wi merek jimi di kali-kali tero pak tuli makalaki iya mana aku de iya angka dia romuba iya mana aku de rodega kena panrasa nih iya jadi de pak hampir semua nabi pak hampir semua nabi jadi iya ko buka kita sejarah ina mako mana de pagagap de nagaga patulut tau jadi tu nak tau pandete aku ragamo ko yolo ya ko tatumpu ni wali-wali paling awali ni palam makanya orang yang teraniaya itu doanya langsung tembus nah sebab de meto gaga wa dinonroi maka tandina salamang kamu papunggawana ko tilalang ay aga na po nasade ang kapunggawa ko rilalang ini panak buat sewa tapai jadi
Ia perlu sampai kangi emak kada. Ia patu nama dari tembus pak dongang kode naga pak kuraga. Iya. Ya nanti ampai tau malasai kode na nulle kedo isuro di milau do, dia ni suruh mak dareke. Itu isuro di milau do. Jadi itu termasuk nama kada. Ia kotolau istilahnya kotolau nama siaraku bururona. Kam makita tau matewe. Naitaki. Tembus pakitanna. Maka dapat kita kena pakai na matai na tania matai makita pak alak nia tu matai tania ternyata kami makan matai makita magi pe tau katulu-tulu ko katulu-tulu ini tale na lo Jakarta na makita na tatutu mata na te ko matinroy na mana hoy gare na itale nang ka kujupan na mabalanca baga na wana itale na matinro ko matai mita sa makita tania tapahangero. Jadi angka alam tuh selain alam yang nampak ini manusia bisa tembus. Iya, kalau Jakarta katulu-tulu na 5 menit matinro. Na pole Jakarta, na iya ko to mangoto, na napalo jupada patak jame meneh. Iya, ita payola tapi magi ko lalatinro, ina ita lebe berada di alam. Angka ki bakasi runtuk kita to si Pak bicara ko lalatinro. Makanya mimpi itu adalah salah satu juga isyarat. Yaitu ko nipin na tau pandrita itu naisemak kadatan niya nipi bawa angka maknana. Apa ya tau pandrita angka amalan na pak gurungan na bita. Yan na rito sampaja sunna witiri sampaja sunna witiri. Maka dia nama witiri mo tayo napa matin romanasatan niya siya tako katulutuloy. Tanya saya tak ganggu. Nah sebab ia tahu purema witir itu dia nak ganggu jing. Dia nak ganggu. Iya, jadi aku pura muki mau witir, pura ki masam pajang isah. Napa masam pajang sunat patan rakangi monrina isah. Langsung tu ni mau witir. Ya aku dia nak masih git tajama, makanya aku kui boleh. Ya tu sampai pajang sunat makan jalan aku bawa lo boleh. Apa ia sahabat pak lah yang parang aku nabi tak yang parang. Maka Nabi ta la taj'al buyutakum maqabira ide iya tu hak desa pau Nabi ta kenro okko masigi pau okki masigi maka dia Nabi ta la taj'al buyutakum maqabira ajung paciki buruk longi bolamu mun riba matin ro mun riba wang kutu nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an wa shalah paterangi bolamu na sebab baca Quran sebab sampaya na sebab ni te sabak kumane masigi masa paja sunnah parewa itu sampaja sunnah lo bolamu ina tu nakala to pandita masaro labbi ko sampaja sunnah ko kui boleh ijama masaro labbi risesena tau macawe-cawe ro bolana iya mi ko ki masigi bagasan bola ta masam paja sunnah na masabo man ikola tu ki masigi aja nah apa ipal tujuh ni tu sunnah na salah wajib Pak ya tu mendapat takbiratul ihram itu barakat lupuh milih dapi tu ketabir pamulan memang ya kama tu maka wasam paja sunnah aku boleh napa aku masigi terlambat ya ko katau makoro pa napa tuju sampai ya sunat napa terlambat sampai ya perluna maka dia tu pandita pada na reko na bali motorok na naliangi heling napa tuju sunnah napa ya wajib salah iya na balu HP na naliangi pulsa itu iya pakara ya kuan na balu bola na pembelian deng jadi na pokok na masolagi na pembelian tambahannya iya jadi iya ko macawe-cawe mu makanya imonrin na sampai jaloroi makanya kok boleh jama. Nah sabak bola aja itu setan. Iya, bola aja itu mai ke setan na. Ia masih ekat dena. Iya, jadi meloi paturungan malaikat boleh. Ya nanti ampe yon rima ngaji, yon rima sempayang. Iya. Nabi tu ya jajan aku mana masih eta jama, tapi demeto tu napa ada ujian napa de napa ada. Iya nang katau makan jak sampai jasunat aku masih belum tentu masa pejasunat aku ke bolana. Belum tentu. Apa ya narewan nalah tu bola nasa itu matakon aja bawan. Elo ni manre melo ni mahaga. Iya matan re tantangan. Ayo koki masigi de.
Ya na to tama makalelas di ko to langsung tuda. De ni jam sampai jangan makalelas di. Tapi ako kuy boleh biasa-biasa. Jadi makanya itu pandai teh. Ya nang katau makanja sampai ja sunat na ko bolana. Makanja to ni tu ya seiringkin na cek dia tu. Ta pares-pares ni gare aleta. Maga sampai ja sunat ta ko kuy bolata. Ya ko makundri berarti badodo mo betul. Itu tantangannya maraja. Tantangannya maraja ko kuy boleh. Mega ni tu lawai. Apalagi kong kani anak yang kani agay ko may na mega. Terutama dikasih makun raya. Apalagi kumeto ni mah HP jolo. Ega. Nah, le HP na buka-buka imakomo tu naran nalupa ini. Nah, saya lupa tu je tu HP itu. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi ya Nabi na suruh sahabat nawiru buyutakum bi qiraatil Quran was shalah. Peterang bola munasabak baca Quran dengan salat. Apalagi makokoi di bola ta makalelian. Dia napa ada bola atau pandita diolo. Dia nampak ada bola atau mentot tadi dulu maka bela WC ni natar ya mah koko ina okko ni la kamera ni ko ni la kamera mon roise iya ko totama na kamera mandi agak WC agak ni baca Allahumma inna udzubika minal khubuthi wal habais jingarone ji makun re gitu lari masuk jinge ken rila loki kamera deh maka ja sisa tulisi boleh materu tuluk ko maniru base tangen tuli malolisu tame WC ta baca lupa loki kamera ta ega iya makui nasaba idi matung kai idi nama-nama gare makanya itu WC kami nama makanya aku sadena pintu tamat. Ya naik baca ya tu masuk ni lo saliwa. Iya. Iya, apa dia gawe saya taruh ke sana pintu tama. Ida ila lemah nang iha. Patu tu makan mak bawi. Iya. Jadi itu ya na tu ampai nabi tanah suruh ki matu tu tanga korewengi jendela aja ni buka na sabak. Waktu na jinge masuk. Apa itu namanya lo labu mata nasoi pak nama celak nama tanah nasoi. Naten na tu ni nabi tanah sampaja. Makanya manta syafi namo tama ki masigi pak aku mencelak mata nasoi melo tamu mangaribi aja tak sampai sunat dulu masjid tak baca wawa di subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala quwata illa billah napa kitu dah nanti lagi mas sampaja tapi yang kemakan dia sampaja moko dia nama digagah itu sampaja dia mi gagah sabana dia nama di jama ya lalu ti manta syafi makana namo mas sampaja to mateve de to na palaba iko pura piasara ni jama. Iya dia napa labai maka das ya kong katau melo ilam imonri nasara suruh jo masa pejat tomate napa masa pejang nasara pala yolo sampai jatuh mateve apa dia ka sampaya na sang imonri nasara natia nabita 5 waktu tu napi malia nabita tema sampaja nomor sidi pas matang matan nasoy jujungi dia sangi apa maliwa pitu cede na pertama loroy yang kedua imonri nasara nomor talio ko macala matan nasoy kan kalabusi sana kemudian imonri nasubuh si bawa di waktu mubah nama tanah saya gangkam menrek na sirap pa tama waktu duha iya roli ma waktu na pemaliang ina bita masam pajak iya manta sapi de gaga tapi ko ulama liang wadi salama de ga sabana marana ko meki masam pajak sunat toba imon rina sarai aja nah meki masam pajak sunat tasab de aja mujamai tapi ko kami mulawi sampai sunat musafir asam pajak ko ha itu ikupura pia sarau mejo kasam pajak ko ya kimanta sapi de asam pajame manoyolo nasara itu gare itu jadi perbedaan pendapat padahal itu ko mak bongkar masigi ko manta sapi ina sininnya tu bongkaran na masigi ina dana wat dingi pasu ko tu ko na tu lemak angka ga mo pecure jande la ko na tu mentaro aja lalu mo pasui apa iya wakapa de na dilete tu ko sapi rajine ya ko Abu Hanifah wadi iya. Kau Abu Hanifah makada na DC mato tu palete si manci DC. Sumbang ko masigi butuhkan kasih kolam butuhkan ni. Yang penting digunakan untuk daripada mon robawa de guna. Ya gimana sapi de. Jadi itu ampai ko tau pandri tapa pikina madu berupa tu pendapat. Jadi pada ni nak ya. Jadi kalau kita mau mendalami itu makadai angkan atau pandri ta palaba ingkatona de na palaba ta sapabanya alasanna aja na yaro bawa makale mapangiwanna ta sapai alasanna magi nang kapalaba magi nang kade iya makitu nah saba pada ko watuna ramalah ko Imam Malik makadai ko Imam Malik ya nang katau mandre ko ramalang ina tung ka mandre de nasi dina tola ya tu ko pure ramalang
60 na sona. Magani kira-kira itu iyo putih di iya mi ko magay na tolay 60 na sona 60 na iya ko to berhubungan badat to iya ko buka bawa mi ko manre bawa mi ko ramalangi seso mi na tolay tapi ako Imam Mali de manre berhubungan tatak 60 na sona mo tolay magay de na melo Imam Mali usapa-sapa magi Imam Mali na ko pendapat na makalilang oh iya Imam Mali napikiriki nasa peko ni kong kabutin paro makalasi minung ijolo na pa berhubungan siya na tolay cid dini namamay ka rin jadi yaro napikiri ki mamali na kadang kataw matu makalagi ko maki pandapat makalaya ko manre minung ko ramalangi cid dini na tolay tapi ako berhubungan ni 60 lah peko ni ko minung ijolo na pa berhubungan berarti cidi binatolay makalasi na iya jadi makalasi sa ginde pokok na manre minu berhubungan 60 na tolay jadi itu pendapatnya jadi ako napahang itu tadi na pasalay yo pumia itu ko tahu nang kalinga bawang ni lah kalamasa na kapendapat mako makaliliang ide na pada liang penjelasan atau pandrita iya jadi itu ampe upasa ni guru ki mataru guru ki makamoto ga rupana pacarama baran na tu lemalah ko iya tu amalangi makoto tu iya tu magala masidak ka ijanci matu tu suruh gacapana iya tu tau magala masampaja sunna ijanci matu suruh gacapana tau mak duha ele ijanci matu suruh ga napuang Allah taala makana ni gini kita masampajangan nerakan na istiqamah di waktu pagi diskut siro okui babu duha lalo ina angka lalo pintu podangi makalian ola matu tamai tau matahaju katu jancengan jadi angka mana tau masih kiri katu jancengan jadi agi yang penting kadecek cuman kami tahu pandrita maka ada PGG mujamah de kamani tari menyetur naci de na tu gamat dendong enggak pakiro pada ketemu libandi ke naci di lia nama lolo sabaran no yo pokok talimu italu ya ko malolo ci di kamu padua enggak pakiro pada mi pak balu pak magi nak balu gola kasih mak balu barat tu mak balu tarigu tu mak balu akoti na sampai ko dia natarala barat na tarigu natarala mak ko mati tu je ko tu makasih ya mak ko mato tu baca Quran pagatu pasalama jadi bentangan agama itu pamasena po Allah taala malau masaka ya jatuh sia na to maborro gara-gara ya nasa daga kali tahajud ko iya denang kanalpa ai na cepo Allah taala tau makir na cecah makalay lebih daniwi puang Allah Ta'ala tahu macawe elori alena nasabak kekhawatiran dosanya dibanding tahu angke banggakan ibadana lori puang Allah Ta'ala nasabak pakasibian apa ia takkan hais si tahu ngayak denal patahaju ko berarti ya borongan ni pakasibian oke lo na puang Allah Ta'ala yo pokok to makadawe magani je kasi na tulim seko maga je tulima ko ma na poji po Allah taala to makitu na sabak na pakariawa ya alena yo lo na po Allah taala ya je na tu ampai ko hadisa makada hadisa kutsi makada angka tau ya tu pak matahaju wani-wani tiba-tiba kasih di wani deni foto lai patinre ko po Allah taala subuh meni na pesading moto takajan na we rogila nda ka iye dewa tahajud alpaka yang kata makwa tu berarti itu tahu sudah dijaga oleh Allah supaya tidak dalam keadaan sombong. Iya. Maka tu tahu nasa aku pasti dah kali kacau kai madodo ya tu madodo. Ya bimu ko makalan dia pajak kasih nasiaga pasti dah aku ya nasiaga naji umur maga je kasih puang kita ya na tu tahu make tu merasa merendahkan diri. Apa angka tahu Pak? Engkau kuda rampil nasi diri salah maka dan kerewa tuli jama-jaman na de meto ka madecek tuli jama masalah mina jama angke rewa magi na takko maingat masam paja subuh pulai boto na rewa takko maingat manya masam paja subuh nang kalinga ba ini na may mani masiap may subuh na may sa paja subuh na terlambat to na takko masam paja subuh duan rakang
Pure mak bere sallang assalamualaikum warahmatullahi. Maka da bami rupa dongan na. Ipun naraka nomor siaga namun ritaro kaya matu de nakana suruh pertama muka ga suruh gade maka naraka nomor siaga namun ritaro ka nasaba na de na je ga sini na lumajaan kemana ni jauh jamai tapi karena penyesalannya terhadap ia rosinin na nupurena jama na merendahkan diri di hadapan Allah na pahangnya lena na sangalena makala ina naraka nomor siaga na non ritaro pong Allah Ta'ala menyesali perbuatanna ia neriasa tobat jadi tandanya dia sangnya tobat makala astagfirullahaladzim istighfar biasa ya tuh tanya tobat tapi tau mingerangin sini na atas salanna napa merasa hina di hadapan Allah ya nanti asa tobat iya jadi ya sangnya tobat to rewa mingerangin sini na anu masalah pure jama ya dia tobat makanya basara na taba ya tubuh taubatan kembali ya sangnya tobat rewa ya sangnya rewa manawanawal lisu ya maka ya biasa aja iya dia aja gasam pajaku iya biasa ipala mana nganu masalah ngaramana nih kedo-kedo tak nah dia tak lupa ini dia tak lupa ini ya natu nak kada desa ya nang tahu nasang ya le atau matapak nah dia ni sanyon-ron aku mati tanya tu matapak ya tu iya ko dia ni sanyon-ron aku mati apa ni risang ale maka dia guru tak kali siden reng almarhum na timbangan mu pakai angin mu sama kada ya mana rima le di nalakai ku wakada tuyul na tumin na hui itu pakai pada lale na koti kanto nalakai na kubatin lo na petat de makalakai petat de gini kuna saya tanda tu malai tuyul na tu itu gara-gara pada ale itu jadi ni sama kesalahan na nesak de gaga tau pak ini saya kesalahan na ini jamai tengah ramana na patapasi timba gare de cetta maka da mako egan na tasalangu pigawe mako egan na deceng na pata timba-timba ya ko mega mopi masalah na ya deceng na maka tu ka jaon rota mana sakoranaka na maka da hani gini gi matana deceng na ya jana maci salama ya ko matana jana na deceng na macilakai kama ko mero ya ko siratu jata na siratu si di decetta salama ki kama ko mero ya jika melo mi timbang ia tidak kena timba-timba nih. Hisap dirimu sebelum engkau dihisap. Tak coba nih gare. Iya. Napa nih dia itu nang kena lepak pengajak aku ilalah. Dia nang kena lepak pak. Si jaja ngangi pengajak. Ia neriasa hidayah. Ia nak tahu waktu kok bangi teh. Namun ia tu tahu dia nak sampaja makna tu loro nih. Deh. Maperingerang itu. Loro nih. Asara nih. Cuma dia minalo mas sampaja. Pada itu pak balu makalasi. Nah satu makalah dia je nak timbangan na gagai tapi agak na isaro ko dia nak maka tu ena pasunanya tu ini kare na samanang iya na tumatu makamparang iya na deto na kamparang iya dia ni pahang dia nak naik pacalang iya na tu nak tidak ada hukum bagi yang tidak tahu tapi ko tisagi maka na masalah iya tajamai mana sarakan naik jadi nangka memperingerang ya biko dia tisay kada masalah ye na magampa jawaban ko surmun mamu jame dia bisa ipun jadi na tunah kada mega tu tau bodoh tak masuruga iya apa kita nema tu mamu jame dia bisa ipun maka dia bisa gitu kasih pujama bambi itu kare yo pokok tu tahu aceh wai ko na tu ampe ustaz itu bertengah-tengah je tu tak masuruga ko ye ko dia na jame ro anu na pak gurungnya ro terajinai yo pe tu tahu dia na pahangi magi maka dia bisa ngipon aga tu akada isale ple ya na tu nak kada tania tu tahu bodoh itanai ma tu tahu aceh magi dia mapak gurongi pak disangam ya isi tongan nai nunda ngak panitelo macarama na bantu mak supaya dia na mata anak tu pakutan aku ko suri modri ko pura ni upodakal lepa nak iya lepas nanti sampai aku pura macara matanya urusan nasabah iya miro tugasku ya upalentu meki tarima dia tarima itu persoalan hidayah puluh kupong Allah Ta'ala pak aku kata maka daya anu mana macara mana mainga ide naga apa tau mainga memang dia murena nabi tak kene cara mani papa kainga nabi ta malaikat Jibril dampingi bi nabi to pasuro to pa ayak korat turu ngokolena tuli dakwe murena tama ko sallang mure dewe wai ko de mutama sallang de na tama mana sama kada nabi tadi nagaga pak dongan lai tadi tapi itulah jadi ya kong kata makala le mana macara mana mainga ustaz pusat tu ya tu
Gitu apa iya ro agak hidayah. Nama kay kata Pak Lolo nga hidayah biasa-biasa. Mapulo to cara mayu na de namay ga. Anak-anak bicu minaruntuk namay ga. Angkat tentara pura Pak. Nule jenderal ni makoko. Mitanero na podanga nasa ya ustaz cara may ka. Tau bebe bicara may ka na paloka mabere jama. Ya kok bangi nasa biasa te to limon ro mak bolo rondange mayoke. Angka may nasa tau bebe cara may ka napaka may ka makan tau bebe ko cara nasa iya na lalo kuryolo na nasa bolo rondange wonri mado me wonri ma pagasana mayoker tul angka colok gas na bawah na jalerang ipala lima na napa nakapika napa na makoy napa majalo lomonri de upahin kadaga jero manana kamana tahu tanah itu dia romandari nasiba makaraga je mana nanya ronasa tahu tulina gorai ka ya tau bebe ekol kumajo ker ka koranang kalah lo masigi tulina tuni pala liman nasa na ni tu na dakwai ki nasa pekuyasa nasa napolai kalaya tu tay ko de nasa sampaja ngituno ko surimonri nasa we tahu to ngapaya cilaka ako na mo tau bebe cara mai to ka ya ko de umanga iya manaro nasa gulo masampaja ustaz jadi ikan namo nasa ustaz macarama dah terlibat kalama ayah tu tapi tau bebe menjiti asanya hidayah pa anu madodok cek dek mo ya ko nambuka to ni apa Allah taala jadi jamu ta malah ada manu kong kana ta makada betai dek to tu tei lodong amoy Pak majato je tu nanak ko makan jak manang ya lupa mi lodong dari itu tu borro tau matona na saite dia anak tak kanjak na manang padahal tania kanjak macan ringi lakai moto tu bayi ne nama sampai tahajud ko macan ringi lakai dega ga maka kanjak dono Allahumma pa macan ringi lakai ne waktu na de na can ri nama moto nama sampai subuh itu itu jadi kata tau mako apa waktu nama makanjak pangalie wah tuli dicawa ko pasai rewa ilau bola nak ki pasai mak deke dulat tu si bola na nareke si tuli dui nama ni nareke si sanna dega aga pangali tuli tak kajan nama ni si kiri nama ni jaji subhanallah subhanallah mage na jaji si kiri na dega pangali ni igere jadi maka itu kadang-kadang itu Allah taala namparang isi to kan nah kada deje mengerang apa leko ya leko dalle makiro jadi aja mau tamala daman ya waktu nama kamu pagala wah makat dek bawa mi lupa sisa nama pak diutuna nape kada Allah puang nape ini ngerap puang pak bapak diutuna iya dah jadi to tu gak jadi sini ne tu nona lengi puang Allah taala tu aja tita majai kan sama kami tu pak dongan nabi ta olira nga umakku puang dalam keadaan senang olira masenang tapi ya kode na lo oli masusai yang penting dia nama bela pulukui ko puang. Iya, kata aku apa ya betul nama di sida kan apa si taru-taru. Iya, si taru jam-jam mak galu ni mak darat ni mak gani. Si sana malas wah, napai masam paja masam pejatu dah meni. Itu paja ni magala, paja ni jago. Iya, napai masam paja. Itu. Jadi kadang-kala ya tu nalengilah sepuang Allah Taala supaya diistirahatkan sejenak untuk mengingat. Iya. Pak Mega tahu dia namanya yang tupe podangi makala iya ko makanja ila kay tata pakanja kilala sampai jata apa iya nama salah-salah lepak kasih beto ko makanja idale tajang ni nalagga tu pongala taala makala iya je lawaibi iya nasaba nabi tameto milawi aja tapa belai bi umatku tama ni waktu suruh edi saya kok niro sampai kangi jadi tapakanjaki istilahnya aja mau tak kada DJ gage di mana seh maka dia Nabi ta'amala kami na puji po Allah ta'ala yang mananungangi namo manicek dewa ingkallah kata Nabi iya namo kulu Allahu mi baca ke 10 kuile imakoy kuy pananungamu insyaallah dibangun Nabi ta maka siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi dibangunkan istana di dalam surga nah maka aja itu gampang maki buah hotel ke surga maka gampang yang dibaca mo kulu Allahu ka 10 kuile angkana hotel ta ke surga namo dia dah sampajang kato dia mina tamah itu jadi sabara ki kota baca napa dia tak sampajang menonton itu kalau kerilala bola tapi dia yola tamah maki itu iya dalam itu pasti dekat makanya Nabi tak ya pasti dah kait tulai bangungan istana kelana surga tak bangunnya masih bangungan istana tapi dia nak ada Nabi tak pertama surga ya kibora mi bola
Ya nama gala masuk aku masih kena dia nak sampajang ke bola dia mentah mah sabarak ko. Ya to sia tu ko magala mak bere zaman ade gala mas sampajang ade gaga sumbangan na ta masih dia to si kagak nonroi. Ya nak pak bere zaman maka seke mas sumbangan sila ada sapa onro gitu betul. Kagak onro na khusus. Itu angka sa onro pada betul rumah sakit. Ya nang kami ki makanja PAP. Angka tu mah kemajan. Pada mi ko to mapasawak ya tutulan rio lo ko to masoli-soli. Iya tu lo mondre. Napa di ko tutulan o ko tu PAP na mo siya ga ko porito to deto namparang. Ya ko kiti mondre na lebih timbangan ai pasui. Jadi wah ko mati itu. Itu akhir jadi upasangnya jadi tahu usahakan. Enang kalalawan diola enang kalete selamat insyaallah. Iya. Napa itu lita pakanjaki ya tita. Pakanjaki abu sewa kalau di Allah Ta'ala. Pakanjaki ke pamade ceta. Ajen itu mah ke pamaja. Maka nama agama ni aja ya tuli calai de. Pamasin itu. Iya pamasin. Itu. Dia na calai Allah Ta'ala umak na nabita. Puran ini lau. Aja ta cala nga umakku. Tapi ya kong kagaga makalila. Tapakai nga imasijah. Yan na tenang ka Imamul Ghazali. Yan na din na malasa lalan nasi ulang itari. Mita uke cere ko iya lupa ko pong Allah Ta'ala. Yo pui di ko tulang-ulang malasa to disalahkan. Maka menaji pong ina to liya mana cal. Maka menanang kalasa to tumalanggana. Aja deh aku itu. Iya aja tapak kalulaw abi pak kalulaw tawi. Itu pesan na guru ta Kiai Fathudin Sukara. Iya to ko guru ta Kiai Muda Ramana modale agrasan. Pegai bi ka pamadece mu ko salama. Iya. Ya Pak Mega tu cede-cede nasai buat sikap mati buat tu ngaku tu ya nak ya peng kagagan mana pa mulai nasai waktu tak dena nai posiku ya des buat sikap mati buat tu ngaku nai ko milau do itu jadi PKI kapam madecemu komeko salama. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.